Handak SSC na laudoriba Constable GD Recruitment Exam 2021 sigidamakta Glory Job na silakanda coaching ama hangdoktrabane coaching je hoba numit nini sujinjare COVID ki situation yengaga class se online tawjabani oja kharana karamna takhibagi haibugi matangda highlight ama pijari Geography class ne mase geography class ta akoina class 10 level bobugi best ta hangdoriba exam oibanina computer based exam thadoinina sidai Class 10 baugi NCRT sta tamgi basing do nang wani sina class 9 gi part ni sida usan taksari base sida si topic Himalayan mountain sida mamang gi 2019 da question hangre ba duna ya marui ba topic singi menung da amane ba ko sumaina Himalayan ranges sida koina khangi madudi ma se west to east to sumaina sangna chelakpa ranges ne ba ko sida koina Kaidokpase magi longitudinal extent magi asang bodo magi longitudinal extent gi matungina parallel ranges ahum thono khaido ebako sida map ta yengmina seba sumaina sigi longitudinal extent magi asang busida parallel ranges ahum thono khaido ahum thong basida somna kan gi northern most la ribase northern most la river ranges se ko sumaina ina sida line ching bane ko okay northern most la river se sibu akoina Great or Inner Himalayas or Himadri haina haineba amta hanjage Great or Inner Himalayas or Himadri haina haineba ko magi Everest peak se 6000 meters fau gida leiduneba aduga mathang magi manung da leiduse magi Himachal or Lesser Himalayas ne mathang da leise ko sije mas anambana compressed and altered rock na same ko aduga magi awang baza anamana 3700 to 4500 meters bogi level da leba ngasai gi dona 6000 meter ni dana aduna inner Himalayas na hena wang ba hele ko sumaina mangonda sangba yai ba stage da mangonda khwaidagi sangi ba range to karam bono maming pallu ka hadi pir panjal range hari ba sine na hangak pe singu mu maru oine ba ko atop ranges lere dawla dahar ga hari ba sida Mahabharat ranges ka hari ba sisu leibudi lei hari ba je hozik ani suba ranges leriba ani suba ranges oiriba Himachal or Lesser Himalayas ki dani ko seta lertu ja okay adudi question is the Pir Panjal range se karamba Himalaya gi ranges ta leriba no hai tar gadi Himachal or Lesser Himalayas ta leire na hai doine ko aduga sigi Himachal or Lesser Himalayas se ma se continuous over ranges oire ko sigi manungda amuka su leidune ko haji haije gi bise khwaigi inner northernmost the quite northernmost inner Himalayas ta akoina Himadri leigre haigre mathang dana hauji akoina haibagi matungina mathang da leirtusina Himadri gi south lom da extend tar kan da Himachal or Lesser Himalayas haina leire haire mathang gi manungsna sise akoina India rom da harade manung thangmane duga akoigi Himalayas ta haire ga this is the outermost ne haiba somna kan gi outermost ko outermost sibuna koina Siwaliks haina haiba mamangi 2019 da sigi Siwaliks se outermost Himalayan ranges to karambano kaina hangreba 2019 da aduda Siwaliks ne option je leba duna sida hangakpagi chance leba ko sumaina sida khara jam na jam chamna hangbane sida lusanna ga shu hangde ko class 10 bogis da khara sida 10 bogis da NCRT je completion graba aduga su sina static part ane current affairs part so in loser kani current affairs part su hapta khudingi class ahum thamaganda haidi chatna riba international national issue me am da hangadauba sport ogera ama related yam chena fresh or topic me ama naina jaga dori bne tha ama makhai ani sida ko aduna hapta and 3 classes to ana khaidok sina static part the geography amasung science in loser kadoiba sida hauji high gipse Siwalik ki mitang da ne ba ko Siwalik sida koina magi awang basi 900 to 1100 meters pawba leire dudi khwaidagi wang basi ngasai gi northern most leire inner Himalayas to leire ko sumaina khara maji sediments haidi sumna kan gi northern most legi ba Himalayan ranges to gi adudagi sediment putharak pa rivers to putharak pa aduna su same magi hari basi gi ranges se sida leire aduga ne amu akoina yengse ba haujiki sumna kan gi khoi inner Himalayas natraga Himadri thang the Himachal or Lesser Himalayas mathang manung higher the India gi na ko aduga somna kan the outermost Himalayan ranges ki the outermost higher ga this Siwaliks sigi ahum leiba sida sigi ranges ahum leiba sigi manung da ko sigi Siwaliks ka sigi akoi gi Siwaliks ki mathak ta leiba Lesser Himalayas ka marak asi ani sigi marak ta leiba akoi gi longitudinal valley ama leini ba sigi marak ta longitudinal valley ama leini ba ko
ꯃꯁꯤꯁꯦ ꯗꯨꯟꯁ ꯍꯥꯏꯅ ꯈꯪꯅꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯦꯔꯥꯗꯨꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯀꯣꯠꯂꯤꯗꯨꯟꯒ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤ ꯗꯨꯟꯁꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯂꯣꯡꯒꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯤꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯅꯥꯀꯟꯗ ꯆꯤꯡꯅ ꯀꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯚꯔꯕꯨꯗꯤ ꯂꯩꯗꯣꯏꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯃꯆꯥ ꯔꯤꯚꯔꯁꯨ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯚꯦꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯏꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯣꯡꯒꯤꯇ꯭ꯌꯨꯗꯤꯅꯦꯜ ꯚꯦꯂꯤꯗ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ ꯗꯦꯔꯥꯗꯨꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯠꯂꯤꯗꯨꯟ ꯁꯤꯒꯤ ꯗꯨꯟꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯩꯔꯅꯤꯕꯀꯣ ꯁꯤꯐꯥꯎꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯣꯄꯤꯛ ꯈꯔ ꯇꯥꯛꯆꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯔꯤꯀ꯭ꯔꯨꯠꯃꯦꯟꯁꯦ ꯃꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯧꯗꯣꯔꯤꯕꯅꯦ ꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯡꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯄꯥꯁ ꯇꯧꯔꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯊꯥꯕꯤꯔꯒ ꯑꯗꯨ ꯈꯟꯕꯒꯤ ꯆꯥꯟꯁ ꯌꯥꯝꯅ ꯋꯥꯡꯅ ꯂꯩ ꯅꯨꯄꯤꯒꯤꯁꯨ ꯁꯤꯠ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯁꯦ ꯀꯣꯔꯁ ꯌꯥꯎꯁꯟꯕꯤꯌꯣ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯒꯅꯤ ꯏꯁꯥꯅ ꯍꯣꯠꯅꯕꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯗ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯒꯥꯏꯗꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯦꯠꯁꯅꯆꯤꯡꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯁꯕꯖꯦꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯇꯝꯃꯛꯀꯅꯤ ꯁꯤ ꯀꯣꯆꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯁꯦ ꯈꯟꯕꯤꯕꯁꯨ ꯑꯣꯏꯕꯤꯌꯣ ꯑꯣꯜ ꯗ ꯕꯦꯁ